na wo ye de achema kese na ema wo Sompa fie ni wo ha ne nsia ekire ponom nanso ba bia wutie firi no eye de akuno ekire ponso eye Sompa no ankransa na wo life anopai 101.1 eno ye takwa atoya fam life ho takra de ne 103.3 wono ma wodo ma nyina no fa bia na 101.3 wono nso fa na life sa Rich Tony Bitmise incoming Ifro Woguso science Facebook or Sompa 106.5 FM Accra na wudi u birthday ana obi ayade wo se obona baso pa ebinso obi ayade bia wamfa na mfa Sompa so anka nanimu a woguso yo jasaye onya asayo eno nso obetimi de afa ho na yabone fefefe e de amawo eno achi upeso obo obi bi ho dawuro nso a Sompa ha ya eno sa no ahoma no mede bemawo enti ano wa hye nso ena baba so na abotete awotwa anopai kasa nso no ye no mbi na ye di haje aduane na emom time heba miss chane na capsules no esi apono so abribia esanse ye tempoani ya ti anwem ye ne malaria enam ntontom nti 0260196064 fasa ahoma wetuo 0260196065 eno ye bra ye bi nhoma na tomu a wanya kwanya ebo ewurem oba wo sima baako eni tekakra bi na beba so enti wonsam no titru de behwie gu won kratanum online no so de yaka wo fie hei no na wayi wo de afirim na fe wabɔ fua na wo de abeto paso ewie na abiribi ka akira ene wo sere wa bi a wo akire utime de to emeye fe triple way man eja pia Apam Dadaa ene mediano pay enya menko na me wo fidie mu ha na mbom me ne ukuada class no ena headmistress oba pa kosu enhira sabre wono so wahye na ahwe ni wano a wo de hwe ye gusu a moko na eba bekosu se ye boabo e ho akotworo so hwe no wo hwe de revision no ye de yo anope ye mo ache e mo akwaba abusu mo akwaba ya oburu santan na mabobo ano e hoboko de bakuni akuya anya boko sa ba trading point ndra ye hoto ye wonem nokre nokre eno ye hoto ye wonem ya meti ese me fridge ya sei afra eno me fridge ya sei kuse eno mo so light ni wi me so a enya adwuma esi so sana me se dum ne tu ayi ne free ma ye kakra na me se a ma me san ko so hwe me sa so si so anya dwa no a wo ho na afa de me asi ne se ye kwan so na the one na do me ha se no na light ne si ye no kra me se no me se da kan you 10 times ehu Apam but ya mo mpa ye se do kom gya ne me nya ko na no oba pa ko so enhira se ayesa ko kire gya nan no se tum na no de dum so eba omudum na na sa ebi o kwa say atradum so aye preso ebo na na say ayira mo tie no eti ya na say dum ya na say I say from my the way we see edum no so na ya ho hare so e wa ho hare so e no mo see we no ye no mo di siesie ni adum siesie enti tema plant o mo hye ni ni sasi do nketi asa ye ntro Apam wo de ya besa da kan ho asa na no me kura daily graphic da bokrata no eno na me huma mpani mfuni wo akira wone afsa group pani no wo mo mfuni wo ha eno achi me da na kire nso a eno nso me hu yoro harina Idrisu ne mfuni na mahu wa ekefo ene wasi sohwe na ye betwro ni fee bi e wo ha enti eno nso ene child safety organization bi won mo nsema wo mo ka anope ye de beba na odumankoma wukura den Ghana for me no ha Ghanaian Times no so na ya na aka no na le all publisher Ghana de no Ghanaian publisher so de bi agum the new publisher na Chronicle na be bia Chronicle de fa na de ahwa e betwa ma wo so I say yankenkan Proverbs 23:13 Apam Dadaa no do not withhold discipline from a child if you strike him with a rod he will not die
Emfa ba no nkame akura no. Obu na onwu. Na ya. Tina ebe hwe nkrofo. Ye hwe o ma omungu. Nti sankofa ye nchi. Ye be kwa akofa tete atempo no so. Na ye kwampa ne da no. Na yetimi asodum so no. Ano. Apam kita daily guide wa ha say no daily post so e de ne dia ba e na fen so the new crusading guide obokrata na no pay what the ensem enamonti no wodoma nkoma emfa ye enwura mutaw na ye nkoye ne mu a ene sane ya na menua ba tai ka no ye betu fa se okode bresiamo awoto an ensem mojebu fantastic na Wednesday class no still representing na some me no na you abeka hu ye bedu akire ho sane ene me de ma be bonkrofo achi o afie dem ha Ghanaian Times mo na me gina yin na page 12 aha na me ko sha se de afi I see gold board generate unprecedented overall surplus of 5.46 billion Ghana cedis in 2020. Surplus na ye na kan so pe no. So faso abusu ama so pe. Home pro wa no. Enti gold board onye sika 2025 o monye sika busu a mebi abusu ama 5.46 billion Ghana cedis. Asa ba chiri. Tim fasora de se buburuja ehonsem wode samejo mfimfo ni aba ha na wode ehun komo no e de aba page 12 anya asem kuma na Catholic Bishop Conference womo se in fact Ghana Catholic Bishop for say womo defend asore no awo galamse comment no ho se na no apostle nyame chekwa kan bi amanfo chiwo manogo ni so yi na womo ka chen say they will treat him like a politician. Na my chief of staff and chief of staff wept. My chief of staff could jina Pentecost asori su ya ni birthday na ase. Birthday ho na ase aso. Ho na ase na debre su. And Julius wept. For the way. Esign an appointee be anunti. Na appointee no am say yanke we dey say my chief of staff for super dey nka yenyi nedi. Eno ye niamanfo frefre eno na nsore ne dia ba se wo montena ho ma few politicians megu ye nsore no enka nsore na no ntum enti Catholic Bishop for so mbeka sam beko so defend asore no sanse galamse ma wo muntime mwasu empo ayi Catholic for krompo a wo mo pe mo sprinkle nsuo gu ya pampam kura nsuo no kura wo mo sprinkle no kura no dynamite agi nsuo na fa na ye ka mo so ma ye nka wo se wo ma chini pa ba kwa ka ho. One arrested over murder of Indian national in Kumasi. Say no, IGP ni deploy special team now. Do am koye no. Oma san koye adwuma nti Indian for na asemato on this year no. Oma chinipa baako e wo ho. Restoring degraded forest. Ghana requires ajatie. Ye ka galamse asema na manfo ati akire di atem. Galamse no amode atwa nua ni nyina to agu afuntam ansase no. Ghana hia 19 billion Ghana cedis. Ansa na yetimi de adia ya san restore ye nua ye forest. Na Ghana na etwa nua no. Na nya mu na mo amkwa mo betwae. Mo man license so mo fa nkoye legal mining was still am de illegal mining no. Yes ba bia ye di akwa ma ho na ye school fees. Enti yes ye nkwa. Enti de etu na mna ono na eso. Ni o ma license no ho no na de asem ne baaye. Ni onko abompe dan so mo bi license so onko fa abompe concession enso anim ba bi abompe kuro ne kura da no won na ese ye bone so 90 billion ye nkwaje mfiri ni ho minerals commission energy ho ministry EPA for ka ho enti de atweneti won sasere so ne amomaso ya omo se brekum de yi omo nkita license so mo di free minerals commission koy Minerals Commission woman in Brekum baby I don't know what they feel. Amomaso de na so ya no nyina wo. Papa no team Minerals Commission say Ministry of Lands and Natural Resources ho no any EPA for no ma prospecting license no amomaso onim ho. Enso so ma concession mineral concession. Ho na do man komansa wo no. Onim ho. 19 billion no ni o ma hwede e kane one de wansa na buy. And they say Ghana here 19 billion and say timi adua papa am ye nyam from papa ene hwan kranhye wa so esi kura na esa bom fifiri ye ko kai say be treat him say politicians mun say be treat him say enemies eja medwa ma me fa Ghanaian Times enemies should not be God
me faga me na me bon sam ne tawu bora me kan nyina abum na Ghanaian publisher mo na me nyina sesi na dumso na ya guso anya ka ho asem no so mbe ye se politics no eja dumso crisis ya ka dumso ade dumsi esi dum na so aye fra ne sei dum aye dum eso aye so ka bom wa ye de nye dumso akoso mo fire not responsible amo enti ani ahwafo na enti mmeka kire yes akoso mo fire na ma enya dumso a se edu kesi akasa ye ntro wa na ka se enya minority ayi adama ko mensa ni mfoni na da Collins adama ko mensa ni mfoni na da eno nso be supi na abujina pono amra no be chese nti ode ko se akoso moja akoso mbo force nye no na se dumso ne ba yanse ne jare to jare nya last week ya ne to dumso sha se ne ye sha se so plant fi ha ne Lata na koso mu na ejabi ato na janto na no onini meyo am kwasa sa wo ekire hui wo mu firi wa enkran so se ade asi wa hodwo a enkran so be kan enokura kitu abi ntro bebre medase enti ahonsam ewa ha minority for na Japan ewo the Ghanaian publisher mu ya wo mo de ho nkomo kakra e dia ba enti mi mo hwi na me nsan ko the new publisher na Ghanaian publisher no na ba ko e wa kire weja MP Ahmed Jerry Ahmed was say ye were made in Weja Sanders enti wo mo akotro BC won important mu nyina no akotro mu nyina made in Weja Sanders kocho mpabo aye no Weja ye nkoto China se ne na no mkofa China nkonya begu parliament no we nsan nkokra China ne ma bia mfa mabio China for na ye wo montram China ho enti the new publisher enso de aba na ne boy for de ebe betimi atobi ebeche ti se wadu weep not Julius mourn your dying nation nyame ne nkan ana bohi hwe the new publisher when the kan se ba ko no Yesu kan se ma munso mo wona mo ma enti eno an ya replica weep not Julius mourn your dying nation our page 6 our the new publisher mu na o de money na pay bi kan na hwa de having sex in your car can send you to jail ai rana me hu say lawyer no na ni abre ne kwa huntintin no wo kire mu ho na wo ka mu no improper area especially because I can't sense abontin having sex in public open space we be san kura hu causing electrify eye to the person wetting someone's appetite unwillingly wabrekuwa onya bini wow enti wade abaha mo yes ade no bi ha we na car na si kwan ho na ebo up and down ye beto car no de akọ ne de ye too tight ye boja ka be too tight okay no omo boja akọ car no enti ahonsam wa ha unya the new publisher and also page 3 wade abaha si isi park so kora ka ho na ka ni ba bia si bia say ye car no mu nko ade open kora first garage na ye chiwa e be obedem wow opeso ya fa kompa so e wo bedroom na kwaye sese kura me be ye kitchen for no ne o ma ye na adwaye nyina ye se ye chiwom obehe na ho na kwabra ne se ho na adwaye ene kitchen bia ye ho ye sitting room adua ba bia ye aduane nso so na mu gu hofi munya ne dem odoma nkoma me ni nyina me de homra ne be ko ya we private member bill. Oh, okay. Medebeko. Catholic Bishop open fire. We won't shut up on Galamse. Assembly Obien Wabakra Watum. Ye be citizens, not spectators. Lies and excuses over doom so. Says you don't get your cousin, you're working in intro. Intro na no mugu a try. Minority blows $700 million energy debt alarm. A cow, one person beka. And one was a dad, the aquafa say, can one at the true. One habakana to ho. You are muchegu and to me. Am I a tia? I know I go to a tiano. We ate your dumso levy no. Nas to Utia dumso levy. Nas to Dumsa.
na yen kan say the new publisher no de ba ye no enti me di wie kura na me se me bɔ ne taw enan yakabom chronicle kwajo pon kroma na wo se ofanse ayire bi so mbetimi akonkan yan ngomasua sanso no ngomasua na ni du ba bi a wadu nti o promote ngomasua e wo ofanse ayire bi e honsem police crack down on highway robbers 2 suspects dispatched yakun onya tese dispatch say abam suspect na dispatch abamu a na say dispatch ya wipe am afri asase ani ya police for west ni bia nti wọ́n mu a abonefo no a wọ́n te Ghana ha nso ma ye ho ntoye wo ye kwan ne akwantempon so no police for me binum visa wọ́n ko United States of Asamando and tentem so a wọ́n nye no wọ́n nko na ye no wọ́n ntimi ntena ha Jinapo should not be spared at the capital letters say boy na Jinapo ehye grid ku atare menim say o call grid ku ho no minority tells Mahama ask Dum so bite Ghanaians and ye no bite yem bebre me say no anko edu na nansa ye nson nra ye du na de bia mbeka boma ye ndu nson do enti ehon nkomo ewo chronicle mu na chronicle no nia medi wie kura ye me say enne chronicle ni ode beba asasi we so yo chronicle say ya yankenkan na wo say hwadio samufo adwempo Ghana cannot afford to treat its water crisis as background noise. Enra Ghana water for Accra for no de buy say dum so kan ho ama say omuntimi kura no anso ma dum so no na say o mo no awie ni e be pompe a no mo be no no kura ya light no mo wie no be pompe so ya light ti e ka dum so asemo a am si dum so no and e fi felt o man no ye fi nti ye fi no a na de egu gatam na akotwoki pipe no e betwe nsu no de akoma won no menu anu apofo so na sen o mo to net na ese fi o mo yi fi ena no galam se de ye fi na ekọ turban num na no so na akose no nti Ghana water problem de mo se na nsan de na nsu ne ma no de mfa kese no nti kokobia ka ne wo mbo ese ya hweye ye bi be kra nsu no ye nche be kra Proverbs 23:13 o de twen men fa nto so ansa ye be wi a ne akenkan ne kama eja maka nan abom ba wie akuya enko Apam me for the delegate obokrata no ento so kratafan ya etoso ensia no na yewura kane photo sanfo ken oforiata wo kyerese June so me ne da etoso dunum obekọ na wakwa akohia empanyefo ewo court ewo America memo say immigration court here no ewo US na sania oboru a oman ni mu no nkrata ho ensem egie no sania esite ye na akwa wie court na afenso Ghana man etwe na bo so se won firi won mra o my Ghana mu se be ya keta ihye pro ya kankan ni dream de ho so bobo bi a empanyefo ede bo no meyi na no ewo ho no ni nyina nso so no mahwebe bi asusan ede bode ho no ebekọ akwa akodro na kratafaya no so etoso ensia ho no ano a focus office clarifies NPP Council of Elders meeting yede betu dwa ewo yen kase yi so eye enurachi se kane chairman edema NPP amanyoko ne rapo afoko ade a NPP edom ya wonom ewo asantemantam won panyimfo Council of Elders no ade a wonom ene na kwa akohia ato wonom akitaye nyina de amane se womra biem esanse de wonim ko no ena yede no ejina tre no ano se ne osibedi dwuma edema NPP ko no mra bia etwemu no ehun so kom ade wonom achente no womra no meyi wo mu enfenfre position wo kyerese yewura foko office wo ababonten abe clarify na se wonom de nkyeremu fan abase enye se MPP mpanyimfo ye wasantemantam no ato akitaye nyina ede amaye rafoko wase e basada na ese ase wo mu yenyiyimu wase wonom hye ni nkunan se wonhwe na womra se be ya discipline ya na ewo amanyoko ni mu no ebetimi asaba sanso so na afofofo biada wonom preach chairmanship position no wonom ka sansem kro na ede akire wonom ntia no ho nsem no ya de delegate obokrata na no pay wode ho ensem aba betudwa
Oheneyere Obrempong eka ye no delegate obokrata ne fa ye toso miensa krata fa toso miensa no enso e de api so don't bring akosombo fa as minority na eka sasem we say na ye radumako mensa sania osika ye no kwabre not about on pesua so asantemantam wo na hyebedwen we bo aman masse de hye preko pe no no na nuada wonom e friends entwerefo nhyiamu a na wode eto dwa se enye se bi akosombo sania na wo mo eka se room bi anase wonom center bi ewo ho na ejakoto mu no enye no ene kofare bai de madum so na aba na mpanyimfo no bi nso se enye dum so no mfa timetable ma wase enye nuru saa na so mo se enye niema no wo kire se eka pote da ho ena mpanyimfo anase ko a so niema ne se no compensation o na ko dia free wa ode ni ba no na tell them so do ka ko bo polu mu ya kura sa de be share your friend is saying our one asante mantem me na ma menchi a wo yisi oni ni ma awoni o ya de be share nti no omo kire se ka na da ho na to da bia na wo bisa se ka na da ho no ndc ba ya fe ene efa ene omu wura mu e ka no omo ba e no be boto ho ana panyimfo nhwe na obi anya na afam de na ba se ye kwa akopre de ato we se so a na kyese esa na se wo mu de hye aban ya waban ya nya amanyosem ha se nom na so ko hu se ntokwa bi asia bi sase na no no e de na si ye mu ye ni ye no mo ba ye na bia wono so toto pa so de a na ye se but ye be komu no na ka bi nso so ye dai e wo ho bia mo so mo tena so mama na mpi abonti anasa mo anso anu nti na ba sente no o ma panyimfo nhwe ye de gya wa na ye de aso ai ye de gya wa na ye de aso mo mo mfa ya koma ne ya brabo enkuro atopressa basa enkoye emfa emayen na National Pension Regulatory Authority for na wonom epenyin ye Christopher Boadimensa wonon susumfonyi edakrata fe to so miensa ewo delegate obokrata no enim na watchrese NPRA's digital system reshapes pension sector na se eno na mekan National Pension Regulatory Authority eno na ye NPRA no omo chese ne ebredane ne ho anu wadane ho ebu ni mu anu obu mu gen ede na chi ne yesi ni panyina wo mu dane mu a na wadane binya so mu yomba beche wawe abefo kwan ya na wiase nam so ede di wonum adwuma no wose won so do ho ehyem bi se be ya pension fo wakwa homigem nya afi na okita ne poma na wo ko bank asa akosa line na wo san branti anase babunu bi ho a ne ya so ya no de agu abla ayi abrewa anase akokora no so na so kora mo ha adwen ena mo ha adwen ena mo nima no mo meye mamo o se ene mobile money wo ho digital platform no mo fa so a na wo musika sem ho twia ene ho hwehwe ne nyina no bibia so etimi akoye na apam mame fon nwemu wo sehwe so krata ideri guide katafe to so miensa ho na no waba amane bi akwada bobo nse ya wanya mfinhia enwotwe ritual meda hit seshi yoso wache se na no kwasi ada ya awia woni abusua nyina wo fie wo mo ahu ba bi akwada ne faaye ade achen ya no mo kwohwehwe no hwehwe ntwe mo ahu ade achen ya ekuro ba ko eben wo mo akola na mu ne da ho ene no mo susu se ayese sikadrofo ibi ena wonom ayentina akofa hubua ene de aba besue adehye ya wonom so o manfa se body parts ne bi wo ho ana ayira ne mo susu se ne anu one abusua ne nyina wo fie awia no na wo mo hwehwe no ba bia akora nso nyo obi a opechini ya ekoba asane ntino mo do mo susu se eye ai ebia sikadrofo ni bi na akwakoduru wonti na hofo no ya na mahwe mo ho ye na afensu ba bia ya ma no ye nhwe wonum ye obetimi akọ school ti yenya no madam fo school fo mpanyimfo nso no akwadanya se bia wonyini saa no ya kanasi o yapon na ye tam aso ye kofie ntimo nso mo nko mo wa awofo no numbers se ba se bia akwadaa no wo ma awofo anasa ahwefo mefa wonum a you need to ring them ebia ha tam aso nti no ye pese ye kofie mo mefa no wa amade a wo hu se wa no kolampo no eya na de na wo se ye nyankora ne saa nya saa wan hwa ne ya hwe ya de pa bi adache wono bebo adwuma ede ama ya akosua de cartoon bi aba wo se preparations in Dumso 2026 na we no esum kabi ya se triangle ebi
shape bi na da ha se no meso ye sumpa akwada ba ko ewo eye benkum so ase no ya twere BEC omo betwere BEC May 4th Juwa de be na wonom sha se ya mpanyifo kula sandas ya ese ye no ewe ya weja gbawe ya chese wono so de akwakoche yewura ne na se wa ya de wono ase kanea shade bi o se light kitwe bi na wo hu se hwe ne book no nanim kura de wo hu na mfimfin won so no ebi ewo ho saa na wasi enso so de no ewo ha ni nyina no muti so mu na nkwada no ehwe bukum na ye misa se apamedru se ya se wo hwe ade ewo sumu a wa black ane aketewa bi na wa race no wani so no eya na ko straight up because environment na wotie no ni nyina ye dark entine eya na wa nhwe ya eto mu cha nkwada no mu nhwe so hwe ni wie no obi be complain se ne ni eya ne ya ne de kobo adum ni adana so no ne nam sanka ne adumdum ya na enam so ama no abent no ne eye sem kakra enne anopay daily guide de ba ye no na me de aba no na de me de twato ne se obrempong krampon so aboso katafe to so nsia ho na no DCOP Joseph Hammond nyaba wono so enfonyi edase wone ne mrantie ni bi no chese 2 robbers killed in police gun battle we yati fi edomantam ho na wo chese emrante kwa mienu bi guda ene ne fefo bi wo mokodi nsemoni bi na yachi wonum a won fefo bi e ka ho mu nka ho na se wo mu won chene so mokoyi wo mu e de free police fo akache yes e by force compulsory wo nyese okobe no what the force okotwe wo mu afiri ho ni kwan se police fo no chi wo mu omo ye robbers omo nye robbers o ese wo mu ja wo mu no na police fo no se da bi muntimi mfa sa amra no ma ha se no mte no ekosa na etuo mu a nipa mienu wono fa so etina nanom ewo ensie do the new crusading guard obokrata no so no kratafa ye to so miensa enkono na edu ye bra John Dramani Mahama gonja ni de hye kronkron ya wote jata woma so press we de Ghana man panyin first chairman e de ma wo me no so ni fonyi da se na wa bie ne nsem na bia wa bie ne nsem driver fo so atwere won se e de egu ne so de o se drivers take umbrage over new road towing charges omo de ababa tudwa aban panyimfo kire sese be ya kwan so kosakose dwumedie no ebetimi afa ne ntampa e de front no wonom e de towing ho nsem bi eba na se o ka sei esi kwan so a se be ya niema wo mo se niema ni mo e bia wunya mechanic na se bia de be kan se fitani e ma ne mesiesie mfama ne be si kwan no so ache e de nkwanhie bi akwakosie ne de ene wonom de saa ehihye we se eba se be ya e de ye to wo ka na kakra bia na watua eno na ahyenkafo ne bi ne titrotro ene taxi drivers ne se da bi already na nkasa no full price ne ekosoro afa krampo so no maintenance ho nsensam no kora na wokọ mechanic shop a enye easy sa ya kwan nye kakra bi no mo de ekọ empanyifo hwe siesie de ne niema bi a eha wonom no so aban ne side we ba enya de a ebeboa won no ho nsem no katafe to so miensa enkono ene du aboho amane ewa ha senom ena ye rabodi mensa se na misikan no pension ho nsensem no wo se wonom e de siesie se be ya wonom so wo mu dache no ebetimi ayefe na etimi ahwen e de ama wonom so enfefo ewa ha se no ye ropon kroma ono so wo kire se watimi aboa ama schools best enkono ewo ne mpesua so no enfie nkono watimi de ama wonum school mako enkono ofuase ayerebi abato mpesua so asem na ye kenya eno so ho ensem no anopay the new crusading guide aboho amane ewo hase no Dr. Uswa Free Yakoto loses campaign spokesperson eno so ho ensem no ewo hase no mame fa daily post entwato na yen solitew ewo hase nom na no krampon so no ya dinkan aboboso ntino apam was Ghana reject proposed US hit a deal citing data concerns as niamba bi anka eba nhye bi anka eba wo hwa ebetimi aboa yankase apomode ho ensensem no yewura kwabra menta akando chese data ho ensensem no hyeda enyina ne naso wo my Ghana mu ase no munte no ye kase ye hwe na yagye atoma anya de a ebebo no ho ensem no ya de a daily post anopay wo de aba you are a warrior of development not war we say eyebo peru a na wo no so
de eto Boston Energies managing director no eni se wonom enhwe na wonom entime emu asebe ya bibia so ebetimi akoye wo mu edwumedie mapam yenko yanim Daily graphic double krata eno na yede kwa akofa afrefo no enti ahoma no ye 0260196064 anopai aboasara ne ba akoda na enum nyina no yese enya nyina ye tie sompa no wate nani praketekete efe ne yawo no yemo omo good morning mami fosia mami fosia e na fremu mo wode sompa ba na daily graphic double krata e de Ghana mampani ene Absa penny no yewura Kenny Fela ne nante a wanante Ghana ha to no na wodi wie ya wasira mampani wodi aba beto akire afe US for nso yese wo mo ne ye di kaso bon wa pomodin mu nti eba ya pomodin ne ma bia nka wo be fa ho ka wo mo hu ya yade na afi wo mo apa no adu abre Ghana yese da bi ye mpo na sabio ye tie nkuromu no obi eba yare mpo no wo ba ya asabia maame no nko ne ye ka kire no eto da kura sabio de ebe hwe kura na yare ebe na wode ba ya ye ntanka na kampese ye di akodi nkomo amabrofo hu ye yade anopai wode yewura kwabra nta aka no mfuni aba betumu a wo kirekire de nti a wo mo apo anopai eda ha good board mfaso no nso wamfansie watwa ya wode aba bia ye boso ede ama yetiefo na Nigeria Adama wafa ho state ho akura ye frɛ se kayuku wo mo akototoatu ama nipa binu matiti na nanom wonse do na wo mo tenekene wonsa kire ba bia saa ade no efiri ede ba na enu achi na ba nwoma suamu a so hwe a won ba twere wasi die a enche no empanimfo se wo mo atetete se ba bi wo mo jeje wasi fi na enu na wo mo abo kaje bi azato senior high school kasek ya bo wo mo koko otimantemu se ya tete se wo mo jeje enti se wo ma je obi sika yemfa woni no ade emfa emma no eno ho nsem eda ha de wo ye se wo beje Obrempong odumankoma chairman ne wo fa Trump ne nkwan firi ne nsem no ye de na gina koto anopai eno nso ya asama krata no watwa ede aba na daily graphic ade dan chenchenche bi esi Labani beach ho ponano na asa yaye na abandon project enso enya abandon ya anopai wo de aba betumu bi eno wasa de sagle media no nso aba beto no wo se we no eye firi ahyase yanka ese kwa wiye nanso antimi yankwa wiye enimguase ayegu ye ho se de krata no atwa no ana no pay wo de aba na ebre no mamemra wo nchen na ententententem wonso yemeje wadwenkyere ene unsusuye anopai 0260196064 0260196065 udin bia wo frefi wadru sompa Mega wase Apam miura Apam papa ni konkro ni Onyankopon apam ni pamadaka we de sempan kwa ne wo we toto kwashi mini toto kwachi asura ba kanabile ashimasi o kanable mo yanko yanko chira fire chine ko no masha da esua na tia opani Yakupon shiro enchapisi ko madi nyina MC Honorable Edmond Agbo do me kwabenya na me shira papa isubranta mi atu isenkanya papa na MC ankene ye betin semboni bibiri do me ne important papa ayele ene ma pa bibiri na ko so kwabenya Honorable Edmond Agbo Yakupon shiro amincha Peter Kwasimensa deputy CEO Yakupon branch no mo ban ena kwajo dankwa openi wini John Dramani Mahama any chief of staff Julius Debrase any modern so newspaper ya mujije mo boso ya na bi asebia me de obisa se kaba ya enye gete wuintia se kale e wo ntini bi adu so koso ayim after e yaban we na be batu ana kuri yemi ye debi na wini e ya na ye me yase on it is a ban back to NPP because entirely I said they would any table a good sorry a secret table so say oh just say we are the core and the core any so what I said but say na to be
ye light near man ye who says some ye quabrani. Ah, all your quabrani thinking so it is your friend of quabrani or in a pan for a tinya abadi as la jilun and dia if you want chair or my mobile be a free power. That's it, and oh dear, Obrin into would be our free fee. If you're in the class and look at the free class, so they'll be a former infinity in the one beginner. I crack an Ukrainian Tiwano pay. Mami Chief for staff, Namemona Basso, Nami Church, Ashama, or communication, Minister Brown Forestry Commission, or Boitmapa, Kajibi, Feman, Yam Chema, Condition to check as payment in an implement to good at the income regional secretary. Open the better ban Papa Asi. They be a finish. Most are granted their 50 try. And the Kuka for you in Cherica, or Penisa, Kuka for you, Disika. Ama krachi for so movement to kuku. Na machine jagana kuku. Eko to kuku. Efi ko di wa. Na mo di be segana. Ye ba na plan. Ya for pass wo mo be ke kuku sika. Maka saban bieka. Ye jaika. Mo Ghana for ni pa boni sam. MPP for na so ni sanye ma eko fi. Apam papa ene me no ka sei. Na me adu e fia da ye sa be tete fu eso MPP for ye maswom sa de nti na ye be tete fu eso dum so opani minim sa enye ma ko ye sa nya me be ya dum ame ya ye ntutu ya ma bibi akoy ni oti ye baba na baso awo ni ni ma pa wo hye e dia mo my Ghana transform your man Ghana na we MPP ni no why what is so be sabotage aba wo ya ye be ma ho ntuma pa na ho ntuma pa nso ye du be tina mara no bi to aso Obi was so that Udin be our free fee. Obi was so that Libra penny, in fact, when me brighter, make us after Abuso by more bright into him, Prabuso kind. Shall and like Papa is not to school on my God, Papa. I mean, here on our book, with the much deputy and for a charity John Gamani Mama. Any year, my vice president, member my basso papa, I mean, my papa, I'm also a year any on our chief of staff on our courage, my coffee in the network work CDC. Going MPP, we be anywhere, Monty, there or more pay to me, matter of power about it. And now, me know, that lies doing course we are. MPP for a day, or more. And then, Menu can say, you will like throughout the Caniano. My more energy minister, then one of Basso Papa, and I'm saying it is a papa, what to say, almost premium. My stomach now, she see any the saying, almost possible a year wage man, and then, like, you know, equal to edge at Yamagana. MPP any asset ya omuni bia omudi be campaign 2028 so ye be ti amafo no ko dudum like koku atemi ya ene koku ya maga tape omuto koku na koku kono o ma che ko bia se kana ye dia mo so bi ko to koku o wa Africa e bi bo menum te Ghana koku ni dia ye nto na go aba n'anim ase sɛ mo pete tu aba mo pa abe mo aba nti mo nyinaa mo nim be go ase baako that's right and all there Udin be our free fee yes me aban a me ka cha free ashama zeni aban yentim free ashama zeni na mo ti sɛ nyame hu ye mobo ma me nchi a NDC college nyina na me kan chiro mo sɛ ye gusu a bojuma den sɛ ne ma papa ebe ba ma yanso ya mo munsa akan bi apeni ye MPP amanyuko we won ye me si ke amudi ye nkruma o nti omu sa omu niema ye omu ye nyanwa o ndra mi no ka sei fitindra ewia be si sambe ye ndum mi light ni gina so nti ye bompa ye se enyema papa energy minister etutunu ebekoyi amaga na ni bia light ejina so no dia ye ni juma se de sene fata wo enyema ankofo we ekese ankofo we de omu yo mambofo a esese omu tra omu penyi pakura MPP amonyoku
omunye nkrofo a get of fit omu penifo so ebesi form so adimponya so mu trimu ma ye wa ha say obetaya rolling star omu ko fa efunu di fi togo ebeti tumbo tinsu ti say de adichi ni adise nyina na ni pewu no so no adimponi nkrofo we de omu ye ni poni fo a kete owu tiri wo a adimponi wo mu tiri nkruma tem saa no mu ye yaka omu kuntukuma omu suma akola titu adi bom ete nkrofo we de omu di nko na omu sisawo na mo ba di mponi ni timodi e wo mu tiri mu no de mi ti nkrofo mo jampo mu tiri mu da se uti mi ko afọ mo na mu nam koko family area na mu ye propaganda not no is mu na mu se koko tem bia ye ka tell mu se job was kada koko no price ni wo so no eten ko di bua de no na mu si ye bua ene se mu akata mo hu se omutu adedi me da se udin bia ofrefi obirenti ya no wabone tew nyame hu ya mobo wa mi asore be ni ko bukuru wa dise ko bukuru wa dise asore ba yente wa no pay na nke bi we ko bi la ni so no la tikunu na na o to ni voice se me fa cha se ma yura bo se da ba MPP national chair na say so ba national organizer and still maintain you GSC there opening then before no panel that can say I am going to get in pala and MPP na yede rawa share afalanse ma enko kuku ntoma enka wrong financial for CNBC the key for four permanent for four minimum ewura kan to four man go ball ma be mu ma e no kra Ghana for ehu mo bo se de yema mo mebi o man so mo fa mo nto nchen e bi se ya so ya ban na ba be ka say MPP for after that day for MPP for after say na so mo na wo sa on aban the new property allow me o man to 1 week because that Ghana ye get say opening abedipele obobo ni na ebobo the meaning about for omuma eya lawyer for you were John mama dum so no eya dia e can system o need how to manage because I'm the papa no we are the afford to social after home patrol maybe and I'm about to meet in a good board because good board as a thing yet so many if you are going to meet from the photo mama so the said that in power for access so you go for me da se eno de udin bia afrefi oko all be lie apam na hu ti say nyame hu ye mobo nya be ma ebe am ebutu party ko benya ebe yentio ma menchia honorable chief of staff and pay di mapa obo na menchia mi MP akweli si maklugu na MC honorable agbo na menshran na Mr. Usman aka Bidewa abebo honorable Chidom na nkudia san bedi na ma shipyard so embo honorable chief executive deputy chief executive about honorable Peter na 9 months ye ni so di mapa mo ye dia for ma na nko so na eta mochi ti kenan boa ninya be ma ti asoreba nya ho abotre na mo yenimu nya mo di ye the late Osaji for Aban mo na no na ye from UP mo su sa mo su ban ma ye MPP but still ye make say you see apam MPP won you will find brain ewu mu a bad individual you say upon Kuman you say na ni so mo ye good incophobia enimu but the moment on be camp mo MPP na jumbo ni kwa na abo mutiri adam na so ti system yes na jumbo ni abo mutiri because the way I me pay upon Kuman it me can't say you really went to go cost in a bear fuel price is a bear ever possible now so no or sure and now me no cut fuel diesel now they would say shit about 14 to 30% a liter so what you say petrol air back 13 to 25 pesos what you say abani this is at you never be about you know what you are so and then mun tie nia we ka say and na the IPP snooker no me da se eno de ebrenenti wona atwa to odin bia afrefi but you flame ya me free pram ya yenti wona atwa to
Me pacho pa yi Ghana amino. Ama obi amfa omani mu titiri form kura. Ya me kasa kira mo me pacho pi. Ani die so. Omu ko ba bia, omu fa omu hunye. Obi obekeke wo mo obeye yi do mu clear obi a. Mo nchi obi amfa ne ma ko to sie do obi e ko akojina ba bia. Omu fa omu hunye. Obi obejiji obi a. Omu clear obi a. Mo mfa obi ya mpene the security service no obi no mfa mani mu metutiri form kura. So yeah meti me aka no afesa gramadan no nim guasia ama oman no but you want to kura the international road and guasia entigrana mpanifo nhwe no amonya TDC ebisi so yenu no mo betrem aka Ghana for enti Ghana for amontoto omonya mayi woni nyame enya aduma wani nyame toa so some de maka o se ubo ho an se ma family goods and services no na jese ubeduru entrance for na me de ato acho se Apam is now residing here na mpenimfo no ba no won ka se hwan na ka se betena ha na hono mene omone loyation no na fe yedi nkomo anopay time no nti kan ho na nya bi e wo opono so akoda a wonya ni mfinhia dumienu na yese memfa ma no nanso me de mafutuo mu no wo de wanom awie kura ase de no to anase no ya fa so ne tachere maso na malaria ne bi wo ne widie mo ni nyina beyira anopay e wodwa so time ne TIM yinti ma obi mfa so kwa nna no wa chenchena echechi ne emi booster eboa pa ama anya ahoden foforo esa de kunti anyarewa ya didiye haje anuane ne nti haje special local foods anopay ha cho transition ho babia wo bia wo de emfa ho no kwan enso nato ma delivery for ne nye busy ya package ne kama enya ne ebeba na abomu no aka afra aduane no anasa nkwan na abobo aguo na nnam afri ato adense na kwan ne nya no bia haje ade wo ba wa na wusa ne wadiem na wasefo ho 0246359921 na homa no ya no monsu papa enso nso ye kasa natural mineral water ena metimi akamfo amawa no pay back hospital achi ewon kran ya taifa ena wo mo ebo adwuma 0206 469430 na woni wonom akasa afi obetim ne sompa di nkomo a 0531 886 216 0531 886 216 dia na wo hwehwe dia na pesa sompa nyema wo eye bibi na wo to na pesa obo hu dawura na enkomo bi na pesa wo boa e wa akwankyere fam ni nyina ahoma no eye koro wo mada amantina no pay ye besommo e wo enkrata no monsem na yanko media no so na fe yenhwe de e wo so anopay se obi di na wo dane ye bo obi abaso ana obi nso ayade bi e wo se ye kama Ghana fo nyina hu na osini tiase e wa ni wom woba ene head in shame na aha Apam ye natiefo ne ahwefo nyina se na Facebook no Obrempong the messages ni beba mama mfa we say ending kan answer eno eye happy belated birthday ekọ the Aban Lady Janet Apam Damprane Assistant Registrar Quality Assurance Unit Christian Service University onyankopon kosoa enhiraw onyankopon ema nkwatente ahoden ene apomden ewomo no a we Mrs. wa so for ma me kra ne kunu so ya apostle enti wono a wo hraw bi ntumi enome no won hraw ekosi se wo beye enhira pa Awurade ema wono ankasa ne protection na se ne bambo no enye kese e wo so ma mama so nye den ensene watamfo ma onye te se dua esie subonten ho Awurade mo han empo da biara da de odo nsabe so bia no enye enhira enye sika emfa ema we love you so much mama ba ko me call university me konya no eno no mommy I love you so very very na me mutena otimi catch us say wo person we school no asumdwe mu a ene me nye fine mommy Erade Nkosua ensure we really appreciate you a lot and omuna Samoa ye nua wo ekuma se Sompa 93.1 no so na yire no me really Janet nti wo se na yire prekopen nti omuna Samoa mu nyina ne Sompa adwuma ko ni se ye ma wotiri enkwa Erade enhyira wo pa
Apam, you are loud and clear at PA Agro Farms. Hey. Greetings to all workers at PA Agro Farms in Kranza. Correct one. Especially my only friend, Mohammed Malik Tofik. Oh, okay. From Eric Boachiki. Hey, K. Yananasi. Say, Edidem baby. Yananasi. Oduman Kumayako. Aja, teacher Saviola. Say Savio. Yeah, sir. I say, menchia man. I didn't show him. Oh, Kwasaka. Mo. Nancy. Omudum ne light say dum so na kan wo ama akromfo nko mo ya poison ne fie kraman po omo ya den omo poison ne fie ne kraman ya da ne fie no mo nya kwan ewura ho ama wo mo abo ne car glass akofa ne driving license ne Ghana card ne ma egu ne ka mo nyina dum so nti se kan ya no ni ho na obi ba wo hu no nti kraman ne gi wo no ana womo bo modern to pan obetu na kama no yes smart na ohu ne se bi asasa de bi bebo no na esa ko omukun no kra na so mo fa ho ko bo ne ka glass ko yi ne ka mo niama ya ka dum so ho asema bara jansa na me wure ne masema me de be no de esima pe na fe ye kwama rhapsody aba eja ye mo mpanimfo aba so okay ansa asem no ye ka ne ha na wo mo te no mutu ho anamo a e se ye bo maba so another Sompa get resource okay if it's by 8 to 9 months ni na yaka necessary o ma ye adwuma wie na nso mo salary akam na anu nka o mo ba be ye demo o mo teacher fu na nka be ye demo na ministry no de krata ba ye so mo ye nhyehyeye o mbetua April o mbe start etua from April as we speak and nra o mo tua o ma shase etua scan wow nurse fo ni bia confirm ya kire me nra na dwo say Arias na anya hwe kura no a manya 2 months bi e de account mo salary account no mo enti ye mo komna minta account ye mo na baso any finance minister Ghana Health Service any mpanimfo e ka ho a sa de o ya possible no ye mo ma baso say ye kan ye o matie AC ebesi ni nsem mpa mo o ma ye ho adwuma deliver no ye mo ma baso ade no mo ye ni yi a ye beka okay enti wo mo nye ni yi na ye nka papa no nti on na obebisa nwum yama ne da bi anyam no de me bebusa Ghana for se me wedi o mo sre me ni esi no o matwa honyom de esi mindim ni esi enti eja fatu mame eja say the era in which we are dum nti e haya koma say enra esedu nketi aka kire yen say Dumso is back. If you are not here, I said, Abino is not being truthful to us. In your tape, Dada no now, Fabane. No, now, sir, a day. Second, you do not, sir. Young Faho. Can you no madam? Oh, he need a fridge, yes, say. Be a man on one can be a Indian man on one can. And you know, was it? I said, Miniscam, Sade cut off a front. I said, no, managing some more. I said, no, Munsano. And now, Sompa FM, Accra, also a plant fit how much is you. Abba, Doom 2012. Among for a radio stations you doom ye. Doom 20, among for Gunyuma Guyama unemployed graduate by rampant.